Ja, ne vem. Odštevamo. Čas bo, da se odločite. Koliko? 42, 30? Več, torej smo rekla. Ja, Stara, koliko? 43. Ti reč, kaj se je? 43. Koliko smo rekla za? Pa ni nekak je lepa. Ja, sem je. Ne vem. 42. Ja. 42? Ne. 42? Ja, se smo kar rekla, kaj če zdaj popravim. 42, torej po vajenem mnenju je Irina stara 42 let. Pa da vidimo, 42 Ja, kaj? let. Ja, čakajte. Oni so bolj daleč. Ja. Še ne vemo. Oni so že vnaprej razočarani. Ja, moj bog. Pa da vidimo. Irina, ste stari 42 let, da ali ne? Da. Irina, hvala. Kakaj carja sva. Moj bog. Wow. Od zdaj naprej ocenjujeva ljudi. Jaz ne moram verjeti. Ampak skozi moram delati. Sam intuicija, pa malo kule. Pa malo. Malo kule. Vidite, sta šparala, a smo rekli ti vajni pregovori. To se drži. Slab začetek, dober konec. Ja, kaj takega. Prav. Ja, kaj takega. 6800 € za Tino G in Arneja